kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko na marirodura, agnaed da Vincent ken Cristel ijay balayo. Kapilitan tawa mo bukod da abalay maray. Ay sabagay makatipid ken makaurnong daad agos no kasta ti aramiden niya. Dipindilat no amo di babae ti agtipid, no saan nga Ay nawaw, apaya kastamot ten ti ibagbagang maray. Kaslasaan mo akayat di manugang mo. Damo pa'y lang amin anakitak day di a Cristel, kat saan kun akursunada para iti anak ko maray. Gaputa saan da abak nang kasta kaday maray. Ay basta, saan nga iso ti babae nga arapaap ko para iti anak ko. Ay na maray, uray anya pa'y ti aramidem no isumot ti babae anak karikna anjay anak mo iti ayat. Awan maaramidam. Siyempre, di nak maawatan, ngamen, napintas kandakkel ti sweldo di manugang mo nga agtrab-trabaho iti abroad, iso akasta ka. Ay saan maray? Talaga laeng anasaya atak akatugangan. No asino ti ayaten dagiti anak ko. Ipatag kumot Iti manlangan ayan ni Mari Cecil ti papanak, na imbagday jay, maawatan na ti sitwasyon ka. Nasaya at mat na nakariing kayo, nanang. Anya ko maita, no nakariing akon, Cristel. Itay pa'y nga urayan kayo. Nakaluto akon iti pangaldawan tayo, nanang. Kahit, Mangaldaw tayon taada pa'y trabaho kinton madamdama. umunakad amakat. May mayat lataan no aggiddan ta amangan, nanang. Naa, apay asika ti agayab no bilang. Apay, balay mo ayaday taoy. Ni, saan akasta, nanang? Mulagayab ka. No nabising ka, mangan ka lang dita. Di ka ginsising pa, tamo mo lang ti ugalim. Anya? Kumusta ti aldaw mo bakit? Okay laang lakay. Oh, apay nga ron nakasta. Di ka mo't makaisam. Banog ko laang daytoy lakay. Kaano ti day off mo aya? Ag day off ak inton bigat. Nasayat mo't nga ron nakasta. Makainanaka mo't lang. Day off ko ngam adda pagnaklakay. Sarong karak man ni tatang. Mano abulan maten asaan kami anak kapagsarita. Ay una, mabalin lat tamit bakit? Ada mo tricycle? Ag tricycle ka langan, tapno di ka mabanno ka magmag na. Wan lakay. Sige, idda po munta si ilaw. Tamaturog tamatan. Okay. Good night, bakit? Oh, pasarabok para kada kayo, tatang. Anya day ta, anak ko. Tay paborito yung amerienda. Ay nawaw. Gimatang ka pala. Isu pa ya paggastusam anak ko. No para kada kayo, awan anyaman na kanyak, tatang. Agyaman nak nga ron Ala, agtugaw ka. Kumusta kayo matan dito Nasaya ataklat tamit. Sarungkaran kayo kumaintun umay alunes. Ngam imay kamutan dito balay. Wan ata day off ko ita. Jakmat kaya ti agpupuk iti balay ti katugangak. Sa anak matla ang makaina na itchay. Apay, ada ka din napasamak? Ay kwa, awan matkit di tatang. Awan ko nam ngam kastamot titsuraam. Okay kami laang tatang. Dinak pa kadanagan, ta saan nakmat abaybay anti asawa. Naimbag abigat mo, Vincent, anak ko. Kastamot ka na kayo nanang. Diyak mo makita ti asawa. Nagpasyari tayo ni tatang. Anya, Day off na ngamin ita. Isa na panunot na ti mapanijay. imbis at tulungan nak iti maaramid dito'y balay, nagawid ki din. Awan mo tan ti maaramid dito balay nanang.
Kagurak launay ti kasta nga aramid ni bakit mo. Ay nawaw, saan ko mamutakastaan nanang? Inton mangag ni Cristel dayta. Di uray mangag na, agpay sumay. Agkapi kay kiding. Di man amon kitang tang-awan niyo. No apay aday di babae pay lang amen tiin kalay siya pa. Anyat ko na yun nanang. Kukuam tinangag mo, Vincent. Nagsweldo kayaon. Saan pa'y nanang? Kaano nga raw, katapusan mo tin ita. Inton bigat pa'y siguro. Ay nawaw, nala daw launay mo day taaswil daw. Apay ka di aya. Saan anak tiksti kapsat mo kang kaaya? Apay ka no manen. Ikam kano iti kwartana. Ni, kunak man nagtrabaho iti syudad. Nag-resign nga raw, kat kasapulan na ti kwarta, tapno maka-apply manan. Anya? Uray siya, no agsweldo ka, ikanak mat, tapno ada ibayad ko iti lindeng. Di ka madanagan, tabayadak to kang ka. Dumaw dawat man ni nanang iti kwarta. Uri ti kamsat ko. Ay kat ikam ida Okay lang kan ka, bakit? Ikam ida tapno awan may bagbagada. No saan ka amang ted, sigurado asyak manen ti pabasulan da. Basit lang titid ko kadakwana. Tapno manayunan turnong ta. Agdakan ka day talakay, sikat ag desisyon, jak kayat ti makibiyang. Apay akas tamot tan, bakit? Agan-an nadaklaeng, tanarigat ti mapabasol lakay. Jak kayat ti makiap-apa iti pamilyam. Adda ka din napasama ka, jak amo. Ay awan mo't lakay. Sige, maturog takit din. Masapa pa'y ti trabaho ta inton bigat. Ginatang magayam ti anak kan manugang mo day ta abalay, mariid na. Ay wun, maray. Kukwada ti dakkel abalay amakit kitam. Naimbag pa'y ni Joel nga anak mo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawon, maray. Naimbag ni Joel, taswerte iti babae an asawa na. Kita kit adamutin na ipundarda. Nagagat damo ngamin. Kan saan mi abibiangan ti kwartada nga agasawa, maray. No ni Vincent nga anak kaw, awan, agmamalas dayjay, taada ti kabalay mi amalas. Kaano laeng met ngamin idi nagkasarda iti manugang mo. Kurang pa'y siguro ti urnong da, maray. Talaga lang kit di amalas dayjay a babae iti biyag ti anak kaw. Ay una yung tamalas nga ibagbagam, maray. Di ka kadi agapura. Dumteng tumot ati para kadakwada. Si kakit di mo. Anya ti plano yo kini Cristel aya. Ay nawaw, anya plano nanang? Kaano nga agpatakder kayo iti balayaw. Manu atawan man ang tinapalabas. Ngam aging ga ita, ket awan pa'y mait. Kurang pa nga min turnong mi. Hanggang adamot ten plano mi. Kitaan nyo ang mga no drawing tumanan ti pagbalinan day ta a planaw. Ay, talaga malas day ta a babae iti biyag mau. Apay ani Cristel ti pagpupudutan nyo. Kat adumot nga min ti paggasgastusak nanang. Di mo madlaw aya. Sipod nagkasar kayaw kat marigatan kan nga agurnaw. Saan mo't nanang? Ado lang amin ti paggastusak, iso akastoy. Di yu pabasulan ti asawak, takas kanyak, adamot trabaho na, adda kwarta na. Saan na awalwaldasan ti pagbambanugak? Kanunungan pa'y lang amin day a babae. Saan mo't nanang? Ibagbagak laang ti pudno. Aglablabas matan ni nanang mo. No kasta, nangag mo, bakit? Nangag ko ti imbaga na amalasak iti biyag mo. Pasensyakan, bakit? Siyak pa'y laang ti pagpanunutan na iti kasta. Kat isuda mo ti agnumnumar iti kwartam. Kasano ama ka urnong ta, kat tunggal agsweldo ka, dumawat daken ka. Uresyak, tiyak maawatan ni nanang. Angam di ka madalagan. Saan kumata kanunungan ti ugali na akas jay? Agyaman akno kasta lakay. No maminsan mo't ngamin, agpakalaing ni nanang. Asino ti akin kukuha iti day ta alugan, mariid na. Ti anak ko, maray, luganda iti manugang ko. Ay nawaw, gimatang da pa'y gaya man iti lugan da.
Wen, Maray, tapno adda ka no service may. Talaga aswerte ti anak mo iti asawa na, Maray. No siya, sa anak amamati iti swerte, Maray. Apay, Mike. Gaputan nakitak ti rigat da nga agasawa. Nakitak ti sakripisyo da, tapno laeng magunod da dagiti arapaap da. Uray ni Vincent mo't nga anak ko. Nagagat nga agtrabaho. Nga marigatan damot nga agurnaw. Ado siguro mo't ati paggastusan na, Maray. Talaga lang kit di nga dati kabalay mi amalas Isu aday tao Saan mo't tin adumuras ti panagbiag da tao. Ay nawaw, saan ama iparbeng ti kasta nga isawsawang mo, Maray? Agpay sumot, Maray. Narigat nga ti maadaan iti malas akabalay. Di ka agsao iti kasta, Maray. Anyat amu tayo ngay. Amangan no si kamo gayam ti malas iti biag da adua. Anyat ko na, Maray, ulit man. Ay, kon kunaklang ka di, Maray. Sige, agkapit takiday. Apay akuskusilapan nakmanan, nanang. Gapaw, tas ikati malas iti biag may. Ay, nawaw. Di mo ka di madlaw. Sipod nagnaad ka dito'y balay. Saan matan ang progreso ti biag may. Apay asyak ti pabasulan nyo. Kati istorya ni Vincent. Agrigrigat kayo kanumit idi saan kami pa'y nagkasar. Diyak kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo kanya ka. Saan mo't amabalin nga amin amapasamak iti daytoy abalay, ket ipabasol yo kanyak, nanang. Agdamat riknak amasaksakitan, tunggal ibagayo asyak ti malas iti biagyo. No di mo kayat ti makangag, pumanaw ka. Sigurado amalaganan kami, no awanan ti kabalay mi amalas. Anya? Anyat ko nam, sinong batam ti katugangam? Wen ata naasarak ken kwa na tatang. Anyat nagapaan nyo aya. Tunggal adda mapasamak iti balay, siyak akanayon ti pabasulan na, siyak kano ti malas. Anya, Day tati agpaiso tatang, idi pa'y akas na, ngam nagululi makak. Italaang asinong batak, tanauma akmeten iti kasya nga isawsawang na. apay kanumait nga ibagana si katimalas. Jak amukan kwa na Ikong kumpara namit ngamin ti biag mi kin ni Vincent, iti biag ti anak ti kumari na. Laytamat tinagalas nga ugali ti may sa katugangan. Di na mapanunot nga amangan no isugayam ti malas. Oy ne, tangiwat mo anak ka. Ang mga nadamakang nga gitikas tang isaw-sawang mau. Ni bakit ko ngay nanang? Pimanawan, Anya, diyak amo iti dadyang asawam. nagapa kayo ka de? Sensitibo launay dadya Cristel. Amangan mo't na danay sawang nyo adakas ken ko na. Di na lang ngamin maaklaw nga isuna ti malas iti daytoy abalay. Anya kayo mo't nanang. Apay pagpupudutan nyo di tao kat awan mo't dakas nga aramidin na kada kayo. No kayat mo, di sumurot ka kang kuwana. Awan na sakit abakrang ko. Talaga nanang, sumurtak iti asawa. Danda ni malpasan ti balay da Vincent ken Cristel, Maray. Ay nawaw, amok Saan ang masapul nga ibagam kanyak, Maray? Kita kat dakkel ti nagbaliwan ti biag da nga agasawa, Maray. Anyat kayat mo asawan? Saan mo't gayam amalas ni Cristel iti biag ti anak mo. Naa, No panunutan tayo anaimbag, kasla si katimalas iti biag da, Maray. Kita man, idi pimanaw da dito'y balay mo, kat nagprogreso mo ti biag da, at da na ipundar da. no imay ka ditoy para lang iti day taabanag, agawid kalatan, Maray. Mapaiswan ka nga main iti imbaga. Iso akas ta, Maray. Angam okay laeng dayta. Tinapatag kat nagadalam tinapasamak, Maray. Adak man nanang, Anya tigagaram, Vincent. nangigak iti abastoyo. Ay nawaw, sa anak mo't adimawat. Mangtudak lata nga uray saan kayo adumawat. Uray anyapay tinapasamak ide. Ina kayo lata. Ay gayam. Adapay puto ken suman ditoy. Inluto ni bakit kaw. Ha? Ato'y nanang. Para kano ka na kayo. Nay,
Nagadumat tinday ta. Naibagak ngamin kan ko na paborito yung tisuman. Isara ita. Ninayunan natin supot na. Agyaman naklaunay anak kaw. Un gayam, house blessing mi inton Sabado. Umay kayo to Nagbit mo ten. Ada ginatang yu ababoy. Adamot kwartami. Sige, ibagak tokin ni Mari Idna, tadumaray kami. Kumusta ngay ni Nanang lakay? Nasayat mat bakit? Amangan no ibuldeng na tinlutok aparakan ko na. Saan mo? Inkape na tidaduma itay sakbay api manawak. Ay kat nasaya at ano kasta. Mababain lakit idayjakin ka. No siyak, awanan sakit tinakam ko kan ko na. Tanapalabasan day chay. Agyaman naklaunay bakit? Tas saan mo aginura ti inak nga ore iso tinagbaso? Kastuyak mo't sipod pa'y idi. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam iti padak a tao, lakay. Manmanupay ti bisita da, nasapat talaunay Maray. Mayat matlaang ti masapa, tatumulong ta iti maaramid, maray. Sa bagay mo't di Ni, adda kayo matgaya man nanang, nanaet na. Kasangsangpot milaang nakong. Sige, sumurot kayo kanyak, taag merienda kayo pa'y. Saan kami pa'y mo't amabisain? Mabisin kay man kan saan, ag merienda kayo lata, nanang. Adda kamuti iti kusina. Ay, ag merienda tapay marirudura. Kayat kuti kamuti. O sige, sumurot kayo nga rudan kanyak. Jak amo nga ada magaya manlogan yaw. Second hand laang day dyan, nanang. Dakkal tinagbaliwan ti biyag yung agasawa. Ay, no amuyo laang nanang. Ado mat ti sakripisyo mi, tapno laang magunod mi dagita. Kasta talaga ti biyag nasken nga agsakripisyo tayaw. Agpaiso lang unay, nanang. Umay kayo tayo tulog kayo nanan. Awan pa'y mo ni Mari Idna. Adda akon dito'y maray. Nay, imuna ka magayam di talugan, Maray. Agawid kami na anak kaw. Inton maminsan tumanay. Sige, nanang. Agan-anad kayo, Umay kayon tumot ije balay no kasangay ni Manong yaw. Taagluto tayo iti pansay. Nanang, umay kamin to. Di ka ba't matagtagari dita, maray? Dakkel talaga tinagbaliwan ti biyag da, Maray. Kunak tumot kun ka. Siyak pa yan ti mababain iti insawsawang ko iti manugang kaw. Siyak samot ti malas iti biyag da iti nagnaed da iti balay. Kasano katunggal ag sweldo di anak mo, kanayon adumawat ka iti kwarta kenkwana. Wan nga rod, Maray. Nasaya at matlaang tapimanaw da iti ayan niyaw. Tano saan, amangan no awan mapasamak iti biyagda. Blessing in disguise mutla ang gayam ti panagapami iti manugang ko ide. Angam kita amaray, di mon ululitan ti kasdi nga inarabid mo. Ay wun talaga asaanan, Maray. Nakababain nga ta. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumati ak pabasol kan agsao kadagiti saan a maiparbeng. Nang runa dagiti makapasakit a balikas. Kang runaan iti amin, sursuruan tayo ti agpakumbaba ken mangaklon iti nagbiddutan tayo. Iti kasta, saan a madadael ti talnaken kapya iti uneg ti maysa a pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.